parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanongpo town shopping complex Harishan Enterprise hakakamra kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo kum ka jing pen kre ye ka jing ikon election MDC jong kong Magdalene Sokmi Maulong na Umsning constituency uba Preston Tensong uba state president jong seng NPP uba deiru usumbut menteri rangba jong sorkar jela kabalong ru ha ka jing don lang jong giwe kinong ilam jong parti NPP kiba kentup ya UMLA barim gathany uba Jason Sokmi Maulong uba Ransom Sutnga uba Clement Maulong uba HM Sangpliang uba Lurshai Karnayor uba Don Lang Soklet uba Don Kupar Sumer lembat kiwe kentup de ya ke kong Magdalene Sokmi Maulong kepada kertong ikon election MDC ke seng NPP na Umsning constituency ha kebala la aruban saki ya ke jungwan poi jong ipaj ba na ki henru teligi dong jong ke senang Umsning pelun kebala pendap ya ke yeng dorbar jong ke Umsning town dorbar hab ajin keren ha ke ni jingilang paj ba kinong ilam jong parti bat kumju ru ba Preston Tensong lembat ke kong Magdalene Sokmi Maulong kila ong baki doni ke jingkermen bagi parti NPP kan job nagani ke constituency kentum desa ya ki South Liki constituency ki badan hari boy district na markat barang jan gisngi jong ke jing tap vote ki pajba akila nangwan ban ye kendu ye kinong ilam bat kamtam yertong ye kon election ban penyeso syakani ke parti dag jing temu ban penjob ya ke seng NPP na Umsning constituency haba penpai ye ke jing kentok jong ki babun halor ke jing kenok bagi parti NPP ke parti ke bawan ra ya ke jing bom sengan ya ke jela bat ke jing keno ya ke bamsap bampong bat kum juru ke jing penbij ha ke dor jong ki kampen roy bat ke jing iram uba Preston Tensong ulajar ya kato ke telikam ki bagi sarkar kala le bat kentu ya ki pajba bakin pensyong nong rem la ke de ke basu penbij ni kalong ke jing mentoy ya ki pajba ke jela ke kertong ikon election jong parti ru kum ke MDC ke babat ru kum ke EM ha ke HDC nadu kepor ke pegabat nengkong ya ketika syuki EM kala yo ban ya ketika syuki EM hadu ke bekut jong samoy trikam kum ke MDC kala jer ya kato inteligikam kiba kum ke MDC kala irap ya ke Umsning constituency kabalong kum gejing pensai halor gejing sya keno bakam syam lalai ha kine ki Henrius nem bakalong kum ke MDC mentai sa action champion batunjuk dari police station ada rendia plan ya ke reagut ikan dan belentang berparti di dunia yang bersokong itu. Nanya tu lebih, kalau pelak kalau bagi kambah kikam san jika hasil atau nomor diskusi kamtam kawarna yakian jika perlu menela jagate ya kaan kendau siap kalang kakendau bersiap kaba confirm kaba scan kaba kubur lembaga kenegaraan yakin di kendau bersiap kiba mapi kilomtra kalak benong keri genti kalak benong keri gur kalak benong keri snong kalak benong keri rat kalak benong keri sin kam lele tambah pio ya kahok long try kata dari kaan kami di bakat kendau bersiap ni donbok iyo sakau kaan kau tahu pada ka assembly jogi kami kala legislative assembly hau kenai pak nyupuar kami om kalang transparan kata pada kaan na state government ya kini kian dibagai diskusi telah berteka ibu sakawe ba kalan transparan kan treka hapo kejelang kelaju berkuih kebangun
kaya dia bat kiway pa kanma banjia langu kenal bahaya kata matenteng isu baklang yang nabi dia kan ngomong ngima kabangila dekan kowe lemba juga district council tang ban shu ailis tang kalis tang ban aiwan Nilai bagian deduk bandong terai kata melalong lalu bahkan nulong hirup lalu nilai tang hakaba kadon kakendon balesi banyak aiwai nak kebentak katu katni teli kisnet nak kedau om yepi bahkan nekaan juga diskusi kalah terika kat haduba menel badon soklet blaong bodon kamsu ban registrar hampir polisi office dia tani hakabon jopi tang bakaan kala itu piom kibang piom jo officer ka paper ka registration ka register hapo jo diskusi kamu kalabian ban pensisa nama lakun kubur katung kaan jom kasiksi ila batai imak menaya borok hidup wikian kam tabia kaya upah ke market tambah pindik ka subjek deh ha para 20 bapimpe ke subjek jom ke diskusi berbunda Bakawai na kaya subject ka basutra ba ka ka market lani kayo. Ni na ka sorkar jela ba pinte. Ni na ban scenario na sorkar. Ka subject jo kayo ka discussion. Haba ka discussion kala belum kayo skin, kala belum kayo right, kala belum kayo snom, kala belum kayo simet. Tambah subjek jo kayo kasyon haka diskusi. Kapur ngibat yaw tresna kayo hak kari ka tresna kayo kakot jom kajela kajom. Tenanta syusyu kabakampong sane ka diskusi kadetang maka kaban benek pensang ya ka identity ya ka riti ka dustur ya ka niam ka rukom ka biong ka customary laws kamne ka state government mereka day ka diskusi kita di subjek on kita yar halu kata bani na kalian parti ngakwaban om lepai ki ladau pai ba jom ka hasil ke jadi diskusi uai ni ke jinjo bagi senjata ya ki arteri ke executive committee hadir jom arteri jom guna kini subjek bagi kuat banang penklan banang pensken suju kenang baka pateng ke jona ke jombi nama kikun sama don kiba pernah keli kiba kenya kiba ombek bahna ajai penriu jomi kadon nak kemir jom karya narapun syang jukre hamu kata kemir karya hab kini kikendon an kiba pun kejaran hab taksi si beli mamad harung late kan jaga umlah udah bisa kamu menurun late udah bagi om company udah ambani udah ambani beruspatang hari ini apa tadi ambani dengan saya dia kan kami kerja joni udah sud di pagi sila arakur hapu tidak menspia sedekah kak utama ma bahas batang aku percaya ngopi beruang jaga ambil watang si produk kejista kirim kejumi kino yalam kejumi nang sobodong ni hap ya kaban saliu
yakinin kinong yalang beramba jongi nado jong pak bibi lendok kijong kapten sama kibayo ijnai ya kalawai jong kajat penriu pada jelas minuman kelet lalu yaw regeren JJM ni Kolsroy na idon ki bakren baik lai hujai lai prosket yaw de orang ba watau ya kan ka kernik ke bahri mundur damau dan don ki bakren baik dan don ki ba manau syek kala haban jin lade tangan kerai mengamati long pun di kebingong Ninyo iya ka ikhtiar kabakat kani nga opingan da snow kaan nga da sutenak benog banga ada kasih banga ada ka ubreo bawan na po kajelame kala balay na marba kaan kabakslayan piong kaan na kaliang jong kamera legislative assembly lan kaan kabadeyo jom kilai tuli kijis kausik dengan waban ong ya binakat kada ngikwaban pengklan sucu ngikwaban pengklan ya kekompriat kam kisem hari hima hadu kisnong kita kata kabangi amnut lemar bidang katong kababha kembiat wakwa pengen ki kumlakran ki orang ma menne ki ong na luar bagi orang bidang kawai kejat beliau. Timenta apa? Kilawan kibai kikertong na kiri parti, kibelawan ras kejat beliau ot sope. Kabas ngausi kalong, bala dari kibai siya kabua, kinwara sindon daan ya bagi. Kami kadai kerensan, bandai penyapin beliau, bandai berketok, bandai kadai kerensan, kebanyakan banyakai, kei kabasyaw usning kadang-kadang. Kaya kapag inang siyang kinandamdam, nakadali ang aroy kapag kasuk-kasan kapag niya. Ngasong sarang yalabi, bangaday MDC, na National People's Party, nilibaro ni Don Nakasyatri jong ka NPP, kabayalam niya kasorka ka jongi, batababagro niya kalakam siya, hantay ako District Council. Kikam kibabha. Kikam kibakha nilayoi pagikti kibasbon jong kinong yalang kijongi bag nim artatin wala ade ke MDC ha ibor ibarit kinong yalang kijongi kikloy bansmo bansap ba man kapur na fun man kapur na jingkhang kim juga na ali kung kalong kmi kapakloy bangkit banba kung kalong kmi kapakloy banlur na kabanda jongki ngawan sa sisirpat haka ni kapor bakakenti banpan ka jingkasya nama ka jingkasam jong ke NPP ngil judan bakraw judan barit niya karela na ka jingkalot ka jingkasam ka jongi ngimtay ki kanro ki bajrong bankhamla ki we nibo ya kami ka baya bankdop lang ni ki we kladon ru ka jingong bagapong mak kalara yang skim na kaway ka constituency siya kaway ka constituency ngasmo panpau ban prishay yaki baro baga skim ban tembang na kabata ka constituency amjula banra na kaway ka constituency siya kaway ka constituency nama bidang di guidelines hangtay ko District Council ban baro ngitip keritang kanya election nama kita di bakran ngakai ba asinong jogir kumbala ale ke ka kamroy ane ki kedong tibat yang iwe da ba ben kami da ba kena di kentin lai pujat lai purukom na utak nong shong la da ki kwa antek sani ha kila dua da ka RTI na District Council da da ki kwa antek na antek ko sa ba ben syari halo KTI ambulance hagi kadu kisini syaban boy ka model code of conduct ki ong bundu kawan pendi election kawan ong bundu kawan pendi yang ni ban kho e kabur handai apa ban ong ni ki ban mentoy upai ba ngam sanya ya ka jingran ka jongki kani ka ka jingshakri ya ki ba pang ba shitom ni wan na long ni bagi ban shakri ni wan na ta party ka bagi ban shakri ban ra ka jing mentoy Msyam lawan dan tembik dia ni. Hendrai
nala ka doon, nala ka mensin, ba nam artatin, ka ni yadon, nila ka dan boy show tau thong na jinjok, lada niya kray ni lang, lada mga bermabi, ni siem yang jinggit kli, lada mga bermabi, ni siem yang jingma kli, bakhanyan kebanyo kaya siyang lang bumi, bagi niya merjing lang, buwan kebasa dan amrut, kun kata kalong kami ng hikmat, kepada pending mentah dari hospital, habok karila, nation bu, bepin salah berpenur kau yang kata, nilai yang ini rugi surok kendau, kila kala surok yang, lima bakti ke jompi, dan buwan teli isnong, dan buwan teli dong, ibaran dong kam, na kebentah karoy kapar kesukasan. Tidak pun di school, kejinglang kejingtip, tidak dongkam, na kabenta berkentir kejinglang kejingtip, kejing start jadi kau di baik dijungi. Tidak pun tadi, kita berdoa, diski di pakai, kebangiran dongkam, hak konstitusi kejungi. Dan tentir kepada orang. Kan berdoa itu, lada orang yang pi, lada kati syaplah. Kan berdoa itu, lada orang lain yang tak jumpi, lada orang penjawab yang pi. Kung kalong kami kapaproy bangkit banba, kung kalong yalang kapadet akmat jompi, nagermens hem, bahagi kinti akibat baladeb, bak kunjuru, haka kinti kapabenta, ngakloy banyengas na jompi, kendiak ngawak banyetu epi, na kabenta kajing tip jombaro, kinrius nem, kindek kinrius nem kabalisyon, kiliti. Kinrius nem Islam ya kaba nila tray met bat mensim nila tray shitom bat sungu yuglay banadu kapor bang job banadu bangat ke pemerintahan melalui ke executive member hak HDC kung kalong kami graduation benda ke bubun teli rensan lah kalong ada yin dorba kepada nikmat digilai umur ke MDC ni jukran ni jahir ni jatai. Bak kalau babak kelah babak orang kibai, kalau leh untuk senam, ngapa akan syai kita kibai kita kendor kita kentor. Untuk senam, ni lala berwarna kian di bashem, kian di bakran, hal bagi pondri senam, ni siapa yo menjadi yang dijimentoy, yang aku kilon yalam, apa ni lain syadai, ni siapa lagi keli, hendak warna, yang kian kita di bakran. Ia di bashem na kabenta jat beri repa ke jomi ni om baka district council kadi ka penro aba khado jom jat beri ka district council pasti ba ayada yang berjadi bate limba kti ka basbon ka jiri jiga jodi district council affair minister iba presto tenso babuan tili ibel kira kala orang an kawai na kaan yang kabayan banyak ku yaki ni so sarong yang kabagi om dalan ay arpo kini dalan ay yang kaba kumnong ni pensem yang kajinglong try juni halo ka kandau ka siya menta nila register ya libat kandau juni ha district council bati limba kita libat pensem kabagi mau minta dalan title right certificate banding pa gini kibat nila yo balik syam shimlun syibang paper kipor ibalale ke ay kabakaran mo ngayon na benda kinore banyara bangwa kila kinindi na benda jongki nirshim na shongkhad hendrai na kapor kishiki kiwan Hantai Water Council, kidon ki group ki paper, ki union ki paper, na benta kaji jom ki nora, bakaji jom ki kaji 4 kilo, kaji 4 kilo lah kalau kayau du, kayau dilam, kayau rai, kayau sim, kayau shinet, lani kayau shinong, menta kaan keladon, bakaji 4 kilo, na benta ki nora, anam na asyuk bandong. Bakla kita di mahajan kita 4 kilo yapi kaan dan sele kapadon kam kaan bas kambun kian kebangitan kilaka act kebangitan fishery act solid waste management act bun kian bani next camp hakapor bakajinya nanti dijemi bun kian kilalong ketakian kibas camp kibayada yana beryapi batun camp ya jinglong prai jemi halo kendo kasya Bagaway na po ang yapi. Kung kata kalong kami,
kabarakit kabalaba bakung kalong kemiru kabarika kertong na National People's Party tongi yang terailang kalika kendi ka pemerintah nama itip siya kani kadai ka sorkar kajangi ngidang dangkam ya pun AEN ngidang duna kaliang baru lagi baik ka constituency bat ling ba bikti ka basbun ling ba kani ka sorkar kabanidon kata ka jigyo ijhay kapag vision ka jongka ya ba an ya ha bat kunjuru ka thong kabanidon nilayo baka parti kalaparan nanti lima kam ki babha Henry Garabun ki bakawang kti kakamram gajongi kalongin day ban kawang kti kala hanen day bay banyak cakmat ban grey kikam ban prat lenti ban nyarap penyesno tilang la kalong ki balang la kalong ki ramba la kalong ki sang kiseng long kemi kiseng long pa bakisno ki thau ki ramba sno ki dor bakur ki ramba akur banyak terailang ni sarong bari kapur bati asam yang na thamai ka yawai ni hakan berne ansa ala ni kasi bashinjat nala ka kami kum tata kalong kami kabayang masokya na tabun diri issue ya jin sha ya lambakla to ni ya so pushai ni ngam jeliu bat barabor ni baik ye babha ni lumbai ka bamenta ni baik ka balashai ye ka bamentoy na ka kesinong kathaw bagum juru kum kinong shong buat nundang syu kajing atatin nama kiwei ru kinang wan nundang sno kapat ke jomi la kiwei ko ni ngei skam gitaru kinang wan banyak terailang hakasai NPP kumba kiwei okon long kapati kita dalang syahayi gasen jongka National People's Party kumonga meneh ketika parti dan bakal dan ni trai da jing langut ni trai da jing ni bak ni khot ni ber nang ye pi baro ki parro ki bade kinong shong ki bade long me long pa khun samla kenthai ba shinrang bak ar wei tare tong ni sham yang sham hakadur jakakon ka jing job ka jing job ka jompi ka shimot ka jompi ka long ka bot ka bokondor tong ni je ya kabriu ka bla anyalam ya kabriu ka bla anyatreilang amde ya kabriu ka ni ke astan dania kami long zero le aran de yang treng jongki ni kan ban ya kabriu ka bla antrei ya kan ba tin ba ka kam hasda ba na meskan lima dikti ki baspon ki jongki lima jing sharia ka jongki lima jing ye ki jongki nila pat ban poi sha uta uthong jong jing job ba ni meskan anu sa tere niyo pat banyak disajam bengida pat bengida kebelang na kabenta ka jinjok ke jongan ke jinjok ke jompi namani tekshan bakan ni kadai kalau we ke jongan ba ke jompi kalau we jongi kun ki jongi bagi ni sekali baro di beduna ni dan yo pat ban pendap banyak tere hasna banyak ni skam bagi por di baradatu nada hidan kanu kejisham na kalian kejona kejin bakla minum yang kau minum yang wo ni skam ni nala banyak tere kampa ni nala banyak tere shitom ni nala banyak tere minang na kapor binila bangkio no way mau jam show way mau jam kekentian ko on kejin tere kalong kabor kejin tere da kejin sko jimot da kejin tere lang lempem nila banpoy sya uthong jong kajing jong bak apoi kare sashi sen nyai ban shwa bapile chi jaka trai ki jongpi shwa bapile chi khatre ki jongpi sngo bha migrant na leyen le ban thak ka bor ka jongpi ha ki polling station ki jongpi shon ya ka shap ha ka dor jong ka kon Karena nilai yo belum ya hi baro hidang dai tam ki ka to kan ne om sim khotlut iki porlo ki bai kersan parti mana khotlut lese kata ga madan ber roy ro slay kata kolong kejing job kadang jo kejing job jo parti jo niya snow ya ki kubor keleng saudang bagi don ki parlok na ki bai ki parti ki badang rung si rung mankas ni manda clear mat hapo ha parti jo hangke hamo seram constituency jomi jan mankas ni
Nihap day man pendek maflor yaki parlok ki badang rum thamai man kasi ni be sa shawai ki thayu so ha pe yaki YouTube jompi ha ki dai ki thayu jaitia kumno ki breu ha dai ki krishani ka parti NPP takbaya shat la lohos ka madan berhoi kato kalong kandak joma jingjo kidon ki parti ki ba bisni yakan ni jing roy joma parti jomi ki persyang banthe upja ki persyang da ki wei ki la kumno ban pendom sem ya pi Andrei Sobha perlok bi kane ka parti kesensyar ya jela jomi bakadang yai sensyar hadu arpopra kan mau ha barhaden arpopra ro kane ka parti kan sawan diang ban sensyar sa sansnam kan mau ha ya kata ni dan lai po ar no ke mele mata bar hakatai ka arpopra ni lang yo palat ya ka arpola lai po ar bar min sensyar biar ya kan jela dah kecing kersan kecil. Apa pi kersan pi yo non pi yo ya kecing rap na kapati. Kine kinong mikmat tiba in daily hot bandong kinong mikmat jompi kinwan ra ya kata agar roy kapar ta jompi lemba kikti jompi ba preston tinsong ba jong konrad sama. Ni debut iki jingdunan kap jompi. Orang yang apa lebih mentah kine kisnam kendiat apa sistem asnam kalau tuli kilong yang berduk kilayo jing yarap apa ka PMAY scheme to ya dengan dai probe ka PMAY kanai ka scheme to mawanra da iba preston tunson baru kodar sama na deli nani ya bo ya pi ompat ju don ko kalau ka history hapo ka jela jongi ba ha uni usnam arpusan kas ke sarkar kami India kalau sanction palat silak teli kilong yen yang mereka beduk. Kasihan RD department minta ke implement yang kita banai ki beduk minta jumpi. Nanta sekejing yarap kiba pair kiba kine ki self help group kiyo kilong kami kiyo iki self help group ki yarap bantai banseng dukan mano bale ansur. Ompat years old. Kade ka parti kabanle kita kikam. Ban ai kejing arab ki khon samla jami bakim yang haki kijal jom bakim le kikam business ki banbo dukan lade banyak kali mano ka sarkar jomlo ka bali ju ai kita ki innova maksud apa ngena ban kamai ya kikam ni kitures taksi 4 juta kani kalau ngajing sedang hagine ki sansnem hadu undakot atau hajar atau pra sampai pondok di itu wadnum yani namar balai dandon bon ke agenda hapo ka sarkar jongi ka sarkar ka penyak ke NPP kandang le bha shu imta jongi namar kada ya wala ki parlo parjo ki badal sebelum sekian oh iki barkhoi bakin tong ini rumno akne ke parti dan kecing toy ya kay yeng ka sem jompi ya ki khon ki jompi ya ki ne ki nutemen barok ka sarkar ka donlo banai ka syams kang hapi bapin ang ke ipi kwa menne shop nginwan sakane ke meeting don artli ki basmo tenap ha shop nginwan umsning shopin point umsning ngilayo ban sange ang tay po sume barabang la sange ang tay sume ringkat pan idiptisian jongi ladon ru kiramba nagitu ki snong ki per hang tay po sume ken pok nadu na umsaw nadu na polo barwa kumta ter ban hang ki sume ngilayo pan ya kendo ya kini ki parlok ki jongi ringkat bat kinong yalam jong ki snong sume nadu irang ba snong bagi jongi bakum juru kilong kini kibaran nak tu snong barok kitu kisawang saukun kibaran nak ko snong sumer nilai kendu ha ka ying jo irang ba snong ba ka wei ka ba snong tata ha ka ni ski menta ka long ba irang ba snong ringkap ba kitu ki kibabun irang ba snong na kitu snong laborwan nang ta nako sumer nako umsaw kwan kumta ter ni dan lang tu
But the way karai ka baki kishim mentaka kenti. Kalau bahaka di kenti ngim warno berkersan ya ke National People's Party. Kini baru mendai kesini. Haka jingdan ke jongi State President jongi election jaga berkersan ke jingkersan berkurang hamtam ikan di jongi. Kata kena ke masuk tenang. Bat omtak katangan itu ipi. Haka di kepuar kini perlok kibi ke jongi. Haka padang syong hangta. Ngapen ba hima. Ngong pay kene ke SMS ke bang yo bentah. Ngayo ya ke SMS na uway urang ba. Ubolong nom serai jong kapalang nang tay po umroy. Ngampo menitu kateng yo kumni. Yo sar ngaru bentah ngalapen ya snow bat ke National People's Party. Namar ngayo ya kikam kiba frau, ya kikam kiba pau. Kabakane ke parti. Lemba kane ke parti kene sorkar kale. Ngani tu ipi. Baita inom serai jom kemalang hantai hapo umroy. Idei ibidu trei juke nama taka wei kane ke parti. Henry menta kasni. Itho ya kane ke SMS sana. Iyo menta kasni ngalakut jingmun man kersano ya ke National People's Party. Parlo biye ya kane ke po. Ngani tu ipi ngani yang hane ngarisanya ke kamu ke jongan banyala ke election ibon di parti iba ngalai kendu Henry habang apek ya ke National People's Party kamtam ya kinong yalam iba khmat nadu chief minister nadu deputy CM ngayi ya ke quality ke baki ki don nadu ya ke jinglong ke baki ki don kumulayo semua bene ni badan sumer ni iba kejingkran beng nak mentakap National People's Party kalau mau ke frau haduh kata-kata bahagi ni dikendat pada lebur kita berkakru bahkan National People's Party hakani ke election MDC kan yo zero bun kita berkakru habang yo iya katu ke result kang nilayo hak MP election bak donru kita peno dan parti nama kisoma let's say kena parti NPP kamdam jingmot show hari kasih jami kadai kangan garo henry yani su ipi kalau ke ke bersopla ngaraya segini kan ribhoi hakini kebun ke konsumsi kamdam hanompo hamau hati habo umroy bahkan ini umsning ngani su ipi menta ke kenti lada day ke jingisnai ke doblai la National People's Party nim create a history baru sanksi injo naganika han ni boy ke kami nada orang babu claim ikli yana iyo kumno iyo so hakani ke kenti menta orang babu nada isnai boleh baru sampeli kini isi hakani ke Henry boy ke kami tik nyilang sorga mandu no party tik sorga ne extend dei shakri go iyo lam di masa ida kalau kum sorga Syakri Hamsnan, hadir Hamsnan dari York yang Hamsnan. Ini kita dipandang di bayar Hamsnan di bawah di parti. Kita sangat baik ke air untuk MP election. Bukan bahan situ ini, ke MP election, bagi MDC election dan M election. Kaya tahu tak? Mana MP election di mana yang toh? Ngira manjing yote itu banyak kenduk, bukan bi dan jauh kalau begitu. Mana mereka skim dulu. Membeli tentang santor sistem, lain juga di konsi wapai, teknik yokanno. Tapi election ke mana sosial hanta ni yang minta sikap hanta dari election ke mana, apa kerja ini, apa kerja ini harus mesti. Tidak tahu election ke apa. Lagi orang election dipandak dipai, ada pandai belum. Ke parti belum ubah wangian bergeluk mbak nikah dengan skim dengan jelas skim dengan kecil yang bersama kata lagi di election tapi no bah minyak yang boleh air langkari air umsa baru ni umsa berjualan dan rakyat senang aduk tenang hari kamu election dan kawan support dengan ini bang kalau pinang bendi sesuatu dengan tribun bon bah bagi pak Mangiba, bandang banjir kami, bandai support this council, ngiran kambalai, bukan kawan.
Lebaran kepala bendera ini menjadi beliau. Jika mana alam Production Act 1971, kawan mau bencana banjir kena ikut ibat tidak beliau. Mau tang lagi ibat, jadi kerja lah dikasih dia tahu. Dia bawa dia penting. Jadi ibat an kalau ngilang belum try pun ni, ngilang belum try ngilang apa lagi tu. Lawan ini sudah beban simul. Lawan kan kabantek kelakam kelakam sudah kamu tuntui kendo waktu cium. Lalu mereka kalau kumpul mengilong try mengilong terbang dengan kalau orang pada pertang saya usaha jadi disingkin dengan sah ngijir dari beliau. Kali harus hari itu, bila kamu jadi, kalau kau bukan mak, dia saya lambanglah hari ini. Ngan itu isu, sebab kita itu dipahami belasem dalam kejusan, emotion di pandang ini. Kita perlu di sana ini, kita berdong ini, kita main ini, banyak lambanglah. Nanti soal besar, kalau servisi polisi, kemang ini membahas, saupo kasih kasar persen, mau di jalan itu ni. Sampai segi pagi, tiba di schedule drive di bawah jalan ini. Mensuara ini, dia 10% ini. Lagi perlu kalau beli, nanti jumlah baru qualify di pon ini orang tanya kasih dia. Dan dengan jalan itu di kasar persen, bukan pada kasar persen 10% ni orang ini. Kayak yang tak orang tu, sampai 20% ni orang. Tiga contoh yang bapak. Hello namar, maka di dongki beli. Ifuah menaikkan zaman dibenci, jika beli sekidomi, jika jelas domi, orang yang gemak gemak, labun bersih, don kita orang, ada yang justru himur asyur apa yang orang. Dengan kalau ini, nado dalam rakyat yang gemak, ini disebut galak tak bahaya yang kami berjalan ini. Nado orang isu, ini berproses ini berdiri, nado kaji statistik. Kaji kedua kita nado boleh jalan harum tak kan persen kan malah mengingat kemarin persen jadi Habang ikan nado sedang berkendai spa nyopar benar nyopar hatu mentah. Kedai habang ikan berlepai sebab ada WhatsApp mo berlepai di por hati hospital hapo nampo keperdian hospital hamstring keperdian hospital poriban dulu. Boleh WhatsApp, boleh apa lawan, boleh apa sibuk, boleh apa rasanya WhatsApp. Ini kita. Kata di WhatsApp kami hak. Warna Paria. Dan ni menentang dia, menentang dia ini. Mau menentang dia. Dikasih di sana. Warna Paria. Ya tak. Kalau orang ini, kau kena sosok. Habawan video, kita opi ni hajat kalau bawa cepet adalah bakla. Wadon video sosok, wadon bakla kata. Ini bukan cepet jadi, bukan kita tidak pipet kerikot, bukan apa lama ni, bukan apa lama hospital, bukan apa kerja hospital. Cepet, harus bingung deh di luar apa hospital, ini cepet jangan bingung, apa hospital. Udah cepet apa ni kau ini? Baru cepet pun jadi. Mana posting beli, mau ada beli, cepet bakal apa hospital ni apa? Apa lama ni? Kita cepet baru dia dapat puslah, angkarai baru cepet dapat puslah. Apa hospital ni? Dia orang nak beli cepet dia aku. Mau? Kita pergi nak beli cepet. Orang nak beli. Kalau waknom bakla mati kita senang. Waknom bakla mati kita senang. Dengan dia pi, kamu senang. Hari ini wan, berpisah sepi. Dia hari ini pek tong mak, pek tu tong mak ini di bawah priwan. Mau pek bawah priwan, pek tu itu hari ini bawah priwan susu. Di bawah priwan tak betul. Hadu berjinglau, hadu bersih di bawah. Apa season pack ni dekat Imam Melani. Mau? Hatu pun sarang ada niyo, yang komang besar sisipat, bayi nisong apa responsil, benisong bangsa sisir apa responsil.
lara di kuat do kong mak dalin ini shopo hapo so council ai ko bo jongpi chat dia ko bo jongpi hak sumbal jongko ko mau mene ni do hene ke abut di don be udon mau hene ke jindon jeng ni ke abut di don kalapan klanci so nam ta jongko Mensua habang kun election iba jasadu election udah sumeru election ngale election habang perang election baru lagi kerja ni kerja yang dulu boleh ni kerja nama ludur perang Henry mendapat nyiru itu masih ini lasku sampai kimu boleh ngismu tu balaring longkowe Nilai menwandra yang dijok, nilai menwandra yang dijikala, nak tak ada muslim berfungsi. Jadi negara ini, ai, bamanga bermangi, menolong kita berkesan nak tak ikomat. Pidon kam projektor ban peni film ni pidon kam projektor nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai